Lakhain ko la trok Dwarbaguri constituency ang kangalong pinangan adim Mirsa Katiki penta alidoi. Jesemet dolamara Baguri Diring Kahura Rongsali Deithor Dehuri Rongbongkhat alom anta Mirsa Katiki pensi Hemrit kachelang i. Lason si asam ang kangalong ki ongdong atum Mirsa Katiki pen lok kachingthur ki thekpon long penajok. Asam ang kangalong nonamat kachingthur aphai ki long polaki 7 million lapen 20% an asamalong longponlo. Lapen Karbiang long ang kangalong setami nonamat ki ongdong pen Mirsa Katiki pen kaching thora phai ki longpon atengki. Suring ko rapora pharuner kebra phokep an nonamat Karbiang long along kaching thora phai longponlo. Lason si nonamat Dwarbaguri constituency along Mirsa Katiki aphai nangbat bomason situ. Jesemet dolamara Baguri Diring Kahora Rongsali Deithor Dehuri Rongbongkhat along sitami Mirsa Katiki abang aphai nangbat bomason si ki thekpon long ke ong. Lapen Dwarbaguri constituency ang kang arat apan isik kaching thor apan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC mate EM Richard Tokbiatum Mirsa Katiki ji apan isia warsai pipona sonte Dwarbaguri constituency long sitami pinangan kaching thor thekpon long ji. News report Karbiang Long Live.